Yes, reka tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha mwebwe mutega amatwi mukanakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho nk'ibisanzwe. Twongere tubane namwe rero muri uyu mugoroba wa tariki ya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka 2025. Shuti bavandimwe, twongere tubane mu ngingo nyinshi z'amakuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko ibikomeje kugenda bitangazwa bituruka mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turaza kugaruka mu ngingo nyinshi, turaza kureba impamvu nyamukuru yatumye abarwanyi ba M23 uyu munsi batarara mu mujyi wa Bukavu, nyuma yuko mu gitondo bari bafite umuhate n'ishyaka bigaragaza yuko n'ubundi nta nkomyi bari bafite ababuzaga kuba bafata uriya mujyi, cyane cyane yuko mu cyakare ingabo z'u Burundi, ingabo za leta ya Kongo FARDC, abazarendo FDLR bari bamaze kugenda bikura muri uriya mujyi wa Bukavu. Ariko nyamuneka M23 igacenga ikibaza impamvu iyi coalition yari imeze nkaho yari bategereje muri uriya mujyi wa Bukavu, ariko bakumva M23 igeze mu birometero bike kugira ngo yinjire mu mujyi wa Bukavu, bikaba ngombwa yuko habaho withdraw y'iyi coalition. Ibi nibyo byateje impungenge abarwanyi ba M23, nabo ntibakihutira kwita bataka uriya mujyi wa Bukavu. Ariko kugeza aya masaha nuko impamvu nyamukuru M23 yamaze kugenda izivumbura, ndetse natwe nicyo kituzanye kugira ngo tubabwire ibyari byo. Ndetse M23 yamaze gutangaza yuko nimara gukora ibyatumye n'ubundi abo basirikare bose b'u Burundi bikura muri uriya mujyi wa Bukavu, biri butume n'ubundi abarwanyi ba M23 mu by'ukuri bafata ingamba zikomeye zo kwinjira neza nta nkomyi muri uriya mujyi wa Bukavu. Turibuze kugaruka nanone tubabwire ibarwa ikomeye umwe mu banyepolitike bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo yamaze kwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni umugabo bita Nyarugabo, ngira ngo muramuzi. Ni umugabo mu by'ukuri ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge hara muri Kivu y'Amajyepfo. Yaje kwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye ibarwa ikomeye, ibarwa ikubiyemo ubusabe bukomeye aba banyamurenge bakomeje kugenda basaba ubutegetsi bwa Gitega, nyuma yuko igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye cyakomeje kugenda gifasha abarundi, abanyamurenge mu by'ukuri bagendaga bavara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka bagahungira mu gihugu cy'u Burundi bagahabwa ubuhungiro. Ndetse bakakanya hadaciyeho kabiri nyuma yuko iyi ntambara iteye imanuka muri Kivu y'Amajyepfo, biravugwa yuko abaturage by'umwihariko mu bwoko bw'abanyamurenge bari basanzwe batuye hariya mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagirirwa nabi, ndetse hanasohotse urutonde rw'abasivile by'umwihariko b'abanyamurenge bafungiwe hariya mu magereza atandukanye y'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka uyu mugabo yakomeje kugenda asaba ubutegetsi bwa Gitega yuko bagomba gukora ibishoboka byose bagafasha izo mfungwa, ndetse bakareka kuba bagira n'ibibi babakorera, kuko mu by'ukuri badafite aho bahuriye n'ibibazo bya politike, by'umwihariko n'ibibazo by'umutekano muke uri guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuga yuko M23 yamaze kugenda mu by'ukuri ihangana n'igihugu cy'u Burundi. Ngo rero ntago abanyamurenge aribo bakaba bishyura ikiguzi, turi buze kugenda tubabwira ibyari byo. Ariko nanone twongere tubabwire yuko leta ya Kinshasa nyuma yo gukora ikosa rikomeye ryo guhereza urubyiruko intwaro hariya mu mujyi wa Bukavu, biravugwa yuko urubyiruko abana bakiri bato aribo bamaze kugenda bahabwa intwaro, nyuma yuko coalition yabonye yuko nta yandi mahitamo bafite, basize batanze imbunda ku rubyiruko bavuga bati mwebwe murakora ibikorwa bimeze nk'iby'iterabwoba, mukibana abasirikare ba M23 hano muri uyu mujyi mugerageze muwaraseho. Ibyo ni biri bukorwe n'urubyiruko, ariko iyo migambi mibisha yose yagiye itegurwa na leta y'i Kinshasa, ndetse ku rundi ruhande n'abasirikare bakoze umutego mutindi, aribo basirikare ba FARDC. Mu by'ukuri ibi byatumye M23 ikoresha ubutasi bwayo igenda ineka ayo makuru yose ibikomeje kugenda bipangwa. Ni nayo mpamvu ngira ngo twababwiye yuko impamvu nyamukuru yatindije abarwanyi ba M23 kuba uyu munsi bataraye mu mujyi wa Bukavu ni impamvu tugiye gusobanura hano. Ariko nyamuneka mudukandire subscribe, mudukandire like, mudukandire share, twe twibanire namwe mu makuru ndetse n'ubusesenguzi biba bigezweho by'umwihariko hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Bidatinze rero reka twatake cyangwa se duhere ku ngingo ya mbere yatumye abarwanyi ba M23 badafata uriya mujyi wa Bukavu, kandi mu gitondo cya kare twabonaga ko bari kuri kalibre yo kuba bagombaga kugaba ibitero bakaba bakigarurira uriya mujyi. Ndetse indi advantage yari hari nuko abari bahanganye na M23 bari bamaze kugenda bikura muri uyu mujyi. Ariko M23 nk'abasirikare b'abanyamwuga ndetse basanzwe bakoresha ubutasi bwabo muri byose ku rugamba, babanje kubanza bamenya ngo ese ni kado baba baduhaye, ni kado, ni urukundo leta ya Kinshasa
koalisiyo yaba idufitiye ku buryo bava mu mujyi bakagenda nta kibaye, nta n'isasu na rimwe rirashwe. M23 irabanza ineka amakuru. Kumbe ingabo z'u Burundi kugira ngo zive muri uyu mujyi zisa naho zambuka zisubira hara mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se bajya no mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko bahungire za Uvira na za Baraka na za Minembwe, babanje gukora icyo bita gutega amamine hariya muri uriya mujyi. Ibice bitandukanye bakeka ko M23 yari buze kugenda isa naho icamo. Biravuga ko FARDC yafatanyije n'ingabo z'u Burundi, baravuga bati nyamuneka natwe reka tuze tubereke. Batega mine muri uriya mujyi mu bice bitandukanye, ariko nyamuneka bagira ngo M23 ntago iri buze kubimenya. Nyuma y'ubutasi bukomeye bwaje gukorwa n'abarwanyi ba M23, baje kumenya yuko uyu mujyi wose ibice bigiye bitandukanye utabyemo mine, ndetse izi mine biravugwa yuko M23 iyo yari bugere muri uriya mujyi zari bubaturikane cyangwa se zigaturikana abasivile, bikaba ngombwa yuko habaho kuba isi yose iri bwamagane M23 bayishinza yuko ariyo yabarashe kuri abo baturage. Mu byumve neza umutego koalisiyo yari yamaze kugenda ipanga. M23 yifashisha ubutasi bwayo, ikora ibishoboka byose imenya ayo makuru, bamenya ibyo ari byo, ndetse hifashishijwe indege z'ubutasi za drone baza kumenya yuko hari ibice bimwe na bimwe bitabyemo amamine hariya mu mujyi wa Bukavu. M23 ubwo rero igomba kubanza gupanga uburyo izi mine ziri buturitswe nta musivile ubigiriyemo ikibazo. Iyo niyo gahunda ya mbere abarwanyi ba M23 bafite kubanza gukora. Ikindi kandi ni ukubanza kwenshuwaringa yuko hariweho disarmament cyangwa se disarme kuri urubyiruko rw'insoresore ruri hano mu mujyi wa Bukavu, rwamaze kugenda ruhabwa intwaro. Nibamara kwamburwa izo ntwaro, mu by'ukuri biraba nanone bitumye M23 yizera umutekano w'uriya mujyi. Ibyo nabyo muribaza ngo birakorwa bite? Ubwo ni operation zidasanzwe zigomba gukorwa na special forces z'abarwanyi ba M23, by'umwihariko b'abahungu aba batambaye civile. Mujye mumenya ko M23 n'abahungu mu by'ukuri babafite kandi bari hariya mu mujyi wa Bukavu. Nibamara rero gukora ibyo bintu byo kuturitsa izo mine nta muturage zihitanye, nibwo M23 iri bwinjire muri uriya mujyi ikawufata, ndetse ikareba n'uburyo yakurikirana koalisiyo mu bice bigiye bitandukanye yagiye ihungiramo, by'umwihariko kujya gutabara abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Baraka, Fizi ndetse na hariya muri za Minembwe, tutanibagiwe muri Uvira. Aho hose niko intare zasarambwe zigomba kugerayo zikajya gucecekesha ibiturika byashyizwe mu mihana y'abanyamurenge. Mu byumve neza. Indi ngingo twe twabaye nk'abakomozaho, twari twababwiye kubikomeje kugenda bitangazwa no bita Moses Nyarugabo. Uyu ni umugabo ukomeye w'umunyapolitike w'umukongomani wo mu bwoko bw'abanyamurenge, niwe waje kugira ibaruwa ayandikira Perezida Neva w'igihugu cy'u Burundi, amusaba byinshi bishoboka. Mu byo yamusabye yuko igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri mu bihe bitandukanye cyagiye kigirira neza abanyamurenge, kuko uyu munsi hari n'abanyamurenge benshi batuye hariya mu gihugu cy'u Burundi, ariko muri iyi minsi babayeho ku bwoba, bafite tension nyuma yuko M23 iteye Kivu y'Amajyepfo ikigarura ikibuga cy'indege cya Kavumu. Byabaye ibindi ku banyamurenge, by'umwihariko batuye mu gihugu cy'u Burundi. Baravuga yuko ari abagambanyi, bari kwitwa abarwanyi, ndetse bamwe batangiye no gufungwa. Iyo baruwa ifunguye iragaragaza amazina y'abo banyamurenge bose bagiye batabwa muri yombi n'ubutegetsi bwa Gitega, ndetse n'amagereza bagiye bafungiyemo. Ibi ngibi rero bikagaragaza yuko igihugu cy'u Burundi kiri gukeka yuko aba banyamurenge baba ari bamwe mu bagambanyi batumye M23 ngigenda ifata biriya bice. Mwumve akababaro kari ahangaha. Noneho uwo bita Moses Nyarugabo niwe wagombye kuba yakiyandikira, cyane cyane yuko akunze kuvugira ubwoko bw'abanyamurenge. Niwe wakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri batewe impungenge nabo basivile bafungiwe hariya Igitega, abandi bafungiye mu magereza atandukanye ya kera gihugu cy'u Burundi, ndetse basabwa yuko bagomba kuba bafungurwa. Perezida Neva agomba kuba yakora ibishoboka byose akaba yagenda abafungura,
cyane cyane yuko nta ruhare bafite mu bikorwa by'intambara, ariko nyamuneka bitandukanye nuko hariya mu mujyi wa Goma byagenze. Urabona yuko i Bukavu izafatwa mu buryo busa naho butagoranye, ndetse birasaba gukoresha umutwe n'ibitekerezo cyane kuruta uko wakoresha ingufu za gisirikare, kuko mu by'ukuri biravuga yuko ingabo z'u Burundi ziri muri ibi bice zamaze gupanga kwihorera abarundi bapanze. Rero barashaka M23 yisange muri uriya mujyi, bamere nkaho ari agatego babateze, kuko munabyibuke neza yuko ejo mu kibuga cy'indege cya Kavumu M23 higarurira, habayeho yuko koalisiyo M23 hagera koalisiyo igahunga. Ingabo z'u Burundi zabanze guhunga mbere, kandi zo zari zahawe misiyo yo gufata neza yo kuba yarinda iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Ariko nyamuneka M23 icyo yakoze, yafashe Kavumu, izindi defense zabo bazohereza hariya muri Bukavu, ariko bagezeyo baza guhabwa komandema na afande mukuru uyoboye urugamba, ngira ngo muramuzi, ni General Byamungu Bernard. Uyu nguyu niwe wahise atanga komandema yuko bagomba gushishoza no kwitondera kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu. Impamvu nta yindi, buriya nugira uwo uhangana nawe ugasanga mu buryo bwo kwitegura we yabanje guhunga, uzabanze ukenge, kubera yuko ni rimwe mu mategeko cyangwa se mu mayiri y'intambara, kuba umwanzi cyangwa se wowe wita umwanzi amenya amakuru yawe akabanza akakwihisha agahunga, wowe ukaza umukurikiye tayari abashaka kugira ngo agute mu kagozi. Ni nabyo rero ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi mu by'ukuri bakomeje kugenda bakora, bavuga bati twe turashaka gutanga isomo kuri abarwanyi ba M23, tugomba kubafatira muri uyu mujyi. By'umwihariko natwe tukaba twagaragaza amateka za M23 nk'uko nabo mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda batugaragariza. Ariko nanone turagaruka mu bice bya Cyanzu, tubabwire mwenyewe General Sultan Makenga ubwo yaganiraga na bamwe mu basivile batuye muri biriya bice, ariko nanone akaganiriza amateka z'igisirikare cya leta ya Kongo zafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Agira byinshi ababwira, by'umwihariko ku ndangagaciro za AFC M23, ndetse yagarutse no ku ijambo rikomeye yuko gahunda nyamukuru y'aba barwanyi ari ugukomeza Kinshasa bakajya gukuraho ubutegetsi buharanira ikibi, cyangwa se bugaragaza yuko mu by'ukuri ikibi ari ikintu kimaze kugenda gifata ijambo. Igihugu cya Uganda nacyo cyamaze kudekarara intambara ku butaka bwa Kongo. Turababwira ibyo ari byo. No bita General Muhozi Kainerugaba yamaze kugenda atangaza yuko atanze amasaha 28 ku ngabo zose ziherereye mu gace ka Bunia, ubwo naho ngaho ku butaka bw'igihugu cya Kongo mu by'ukuri na Uganda. Bitabaye ibyo ngibyo, nuko igihugu cya Uganda kiri butegure operation idasanzwe igomba kujya kwirukana abasirikare bose baba baherereye muri ibyo bice. Nandi makuru menshi agiye atandukanye, nyamuneka nshuti bavandimwe, turagaruka muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire uburyo ubwicanyi bukomeje kugenda abo bundi guhera mu gitondo. Abazarendo bakomeje kugenda birara mu mihana y'abaturage, aho naho turi buze kugenda tuhagera. Ariko nanone mudukundire turebe indi mirwano irimo irumvikana mu bice bya Kabamba. Murabizi neza yuko iyi Kabamba ejo M23 yayifashe mbere, ariko ibi ngibi bivugwa nuko aka gace ka Kabamba ariko kari karimo ibirindiro bikuru bya FARDC. Ibi birindiro biravuga yuko M23 yabyigaruriye, ariko hamwe no kubyigarurira nuko coalition na guverinoma cyangwa se coalition na FARDC muri rusange aha bahatakaje ibikoresho byinshi, ndetse buriya M23 bivuga yuko muri iki kigo cya gisirikare bahafatiye ibikoresho byinshi bitandukanye. FARDC rero n'abafatanya bikorwa baragira bati ntago twaheba agace ngo duhebe n'ibikoresho byose twari twamaze kugenda dushyiramo. Ubwo rero niyo mpamvu ukomeza kugenda wumva ibitero bisa naho bishaka kwibasira kari agace. Nshuti bavandimwe, turibuze nanone tubabwire ibindi bikomeje kugenda bindi nuko abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa M23 bahinduye uburyo bw'imikorere n'imirwanire. Ngira ngo nyuma yuko bafatishije amakuru yuko igisirikare cya leta kiri gutegura imigambi simusiga yo kongera ingabo z'abanya South Africa hariya muri biriya bice, ariko nanone usibye n'abanya South Africa n'ingabo z'u Burundi zirimo zirategurwa kuza. Abasirikare ba Chad murabizi neza ko nabo barimo baragenda bategurwa. Ibyo byose rero nibyo M23 yamaze kumenya neza, ni nayo mpamvu bashaka gufata uyu mujyi wa Bukavu. Noneho iyo coalition mu by'ukuri ikaba yaza ibasanga barahageze, kuruta yuko baza mu by'ukuri M23 ikazakora advance hariya, by'umwihariko ishaka kuhabirukana. Ibi rero bikagaragaza mu by'ukuri yuko ingabo z'u Burundi zo zamaze kugenda zibibamba.
ingabo z'u Burundi zaritsize zirakubita agatoki ku kandi zirashaka kwihimura ku barwanyi ba M23 nyuma yo kwamburwa ibice byose biri strategique, ndetse ikigaragara cyo nuko amakuru ari kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi akababaro ni kose kuri Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo gutakaza abasirikare benshi mu rugamba rwo ku munsi w'ejo, ndetse n'amatekwa nyinshi z'abarundi zikaba zakomeje kugenda zifatwa. Perezida Evariste Ndayishimiye arareba mu by'ukuri akibaza ati ese ubundi intambara ko nyirwana abarundi bayungukiramo iki? Icyo wenda ni nicyo wa mugani ni nk'ihurizo nahereza abarundi bari kurwana hara mu burasirazuba bwa Kongo. Abavandimwe b'abarundi bagerageza kudutega amatwi muze kudusubiza koko ni igiki gifatika iyi ntambara mwakereka amahanga yuko mwakuyemo, cyane cyane yuko mukomeje kugenda muhatakariza ingabo ngo bari mu urugamba buriya abasirikare b'abarundi barimo ku butaka bwa Kongo. Njyewe ndareba neza nkabona ntago rureba abarundi n'abakongomani ubwabo mu kudiringa ibibazo bagenda bahura nabo ubwabo, ariko nanone ukareba uburyo igihugu cy'u Burundi cyamaze kubishyashyanamo aricyo kiri ku ruhembe rw'iburyo kugira ngo gihangane na M23. Ibi rero ngira ngo mwana bishimangiriwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yagerageje ubwo yari hari mu gice cya Kirundo cyangwa se bita mu Kirundo aganiriza abaturage babwira ati nyamuneka twe turabizi neza yuko umwanzi ashaka kudutera. Ubwo umwanzi yavugaga ni igihugu cy'u Rwanda, ariko mu bihe bitandukanye ntabwo u Rwanda rwigeze rugaragaza ubushake bwo kuba rwatera igihugu cy'u Burundi, cyane yuko ari igihugu kivandimwe cy'abashinganahe. Ni perezida w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri umaze kugenda ahuza na perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kubw'umugambi wabo bafite by'umwihariko wo kurimbura abarwandafone by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi. Iyo gahunda rero mu by'ukuri ikaba ikomeje kugenda irusa naho ibapfubana. Ibi rero bikaba byarakomeje kugenda biteza impagarara mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo rero nanone bakaba banashyigikira umutwe witwaje intwaro wa FDLR wasize uhekuye u Rwanda mu mwaka w'1994. Nyamuneka hari umwe mu bavandimwe watwandikiye muri comment yatubwira yuko nta gushidikanya guhari igihugu cy'u Burundi n'ubundi gisanzwe gikorana na FDLR, ndetse buriya FDLR ngo ni patana rugi hariya mu by'ukuri igitega. Ibi rero ni ibikomeje kugenda biba ibibazo. U Rwanda mu bihe bitandukanye abaturage bagera kuri 71 bishwe muri teritwari ya Rubero bakicwa bakaswe imitwe n'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko harimo umutwe wa Codepo. Ahangaha rero biravugwa yuko muri teritwari ya Rubero murabizi neza yuko iki gice M23 yashatse gukora advance ngigeyo, ariko nyamuneka basanga bafite akazi gakomeye by'umwihariko muri ibi bice kuko FARDC yahashyize abasirikare benshi yahashyira ibindi bikoresho byinshi. M23 ifata icyemezo cyo kubohora ibindi bice, ahangaha bahashyira ku ruhande yuko bazahagaruka, ariko nyamuneka naho rwose abavandimwe b'abarwanyi ba M23 bagomba gutabara izi nzirakarengane ziri muri ibi bice. Biravugwa yuko rero ku itariki ya 12 z'uku kwezi mu gice cya Mayiba cyangwa se muri village bita Mayiba aho muri Rubero ndetse muri Kivu y'Amajyaruguru, biragaragaza yuko abaturage bagera kuri 70 bishwe baciwe imitwe kuri iyo tariki. Amakuru dukesha bamwe mu baturage baragaragaza yuko aba baturage mu by'ukuri bakomeje kugenda bicwa n'ubundi n'abarwandafone by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicirwa hariya bakaswe imitwe. Ndetse ikintu kinababaje kiri hano nuko amafoto y'ababishe bakomeje kugenda bayagaragaza ku mbuga nkoranyambaga, sina amafoto gusa kuko n'amavideo ya mayiti z'aba bantu bishwe yakomeje kugenda acicikana, ariko wareba urupfu bapfuye cyangwa se uburyo bishwe mu by'ukuri ukabona yuko mu burasirazuba bwa Kongo hariyo ikintu gikomeye, ndetse harimo harategurwa genocide. Nubwo bwose M23 yamaze kugenda ikumira iyi genocide kuko ibice byose byari birimo interahamwe, birimo abazarendo, birimo abo bose bashaka gukora genocide, abarwandafone bose bamaze kugenda abirukanwa n'abarwanyi ba M23 tukiriho ntago ibi bice bizongera kwigaruramo ingabo za leta by'umwihariko niba zigifite ingenga bitekerezo. Ariko nyamuneka wenda za leta katuzireke, ariko FDLR yo izahafata nk'umugani ntago izongera kugaruka kuko niba bataratwishe barasibye. Turagaruka nanone ku yandi makuru nanone akomeje kugenda asa naho ababaje. Ni amakuru n'ubundi ari guturuka hariya mu bice bya Uvira. Twababwiye yuko coalition cyangwa se ihuriro ry'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo bavuye hano muri uyu mujyi wa Bukavu bagahungira mu bice bya Baraka, mu bice bya Uvira, mu bice bya Minembwe hariya mu by'ukuri akaba ariho FARDC yashinze defense.
hari defense za FARDC, hari iz'abarundi, hari n'iza wazarendo. Ariko wazarendo ibintu bakomeje gukorera aba baturage mu by'ukuri ni ibintu nawe birebye mu by'ukuri nawe watangara. Twahoze tubona uwo bita Maître Moise Nyarugabo, uyu nguyu asanzwe yarabaye depite hariya i Kinshasa, ariko nanone uyu munsi asa naho ari umwe mu bavugira ubwoko bw'abanyamurenge mu bihe bigiye bitandukanye. Ni umunyapolitike ariko akaba afite n'ibyo akora, ariko agaruka ku ngingo za politike, akavuga by'umwihariko akunze gutangaza amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko hariya muri teritwari ya Uvira ndetse no mu Minembwe. Ifoto ye yagaragaje ku rukuta rwe rwa X, yagaragaje umwana w'umusore w'imyaka 24 yitwa mu by'ukuri Nzayiramya Fidel, wishwe n'abazarendo abamwicira hariya mu gace ka Murongwe muri Uvira, ndetse ahangaha bamusize ku muhanda. Umuryango we ndetse n'abaturage baherereye muri ibyo bice nibo basanze ari muri koma, ariko nyamuneka bamujyana ku bitaro bya Ruyizi. Ahangaha rero biragaragaza yuko abanyamurenge batewe ubwicanyi bugiye kubibasira. Mu by'ukuri ntago ari ubwicanyi bworoshye. Niba koko interahamwe zirukanwe muri Kivu y'Amajyaruguru zigahungira muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo murabyumva neza yuko bagiye kwirara mu mihana y'abanyamurenge. Ariko M23 ni ikibazo cy'igihe igataha hariya za Baraka, tukabona mu bice bya Uvira rwose aba barwanyi ba M23 tukabona za Fizi hose bamaze kugenda bahagera kugira ngo bajye guca akarengane kari kugenda gakorerwa abaturage, by'umwihariko b'abarwanda fone yara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nanone kandi turababwira yuko andi makuru dukomeje kugenda twakira, by'umwihariko twigarukiye hariya nanone muri Bukavu, biravuga yuko uwo bita Major Vangu